programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Good morning! Naimbangal daw bigat kata kayo amin apo mabigya kabasan Pangasinan Dagupan. Wadya tilalamat yung mga iparuntal na sari balita isitan komentaryo ni Pakar at sari matuan lik na ay balay. Diyan nga ran nasay kapaborito tayo RJ Jimenez always at your service. At sayan agaw na biyernes, nakaulop na nakantabayo sa magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kaulop kantabay team at technical side. Ang kapuyarom the only one, Engineer Nixon Dakal. Akin sila tatang tanagagik. Apaldwala. So agaw at bulan na Agosto at taon 2025. Another 15 days more. Age. Bar months la. Advance Merry Christmas. Asak bayan to. Mantar-tartar lalang ulay uran. Kaharuma nagayli kasiltuman na uranan to. Ya walay katekep tundagam. Kapaborito Nixon. Pigaran kaabungan so aluban lalang ulan na danom. Walaray karkarsada. Ya nalgap lalamot. At danom matatang tanagagik. Imagine man ya kasil na uran. For 30 minutes. At jad kasil to atatong tanagagig. Wala ray dalanti lalangula jad syudad na Dagupan. Yan nalgap at danom. Kanyan sari agugaw karuman. Ta ngarom timo la si mumpet. Anto Are gugaw na imatunan tayo, nagkalalo laditan. Are estudyante na Dagupan City National High School. Anto'y ginagawa da atatong tanagagik. Inekal day sapatos, inekal day medyas, nakardan binitbit, imbis di wala kumay sakob na salida, binitbit dala, iraramay sapatos da, tapen aga na basa. Tanong na basa kalamor ang gapoy isulong da the following day singanatan niya agaw. Taakin, danom so dalananda. Danom so dalanda at ateng tanagagi. Kanyan, nansawsaw irad danom ang betul-betul panimat so panaon karuman. Apukok ya sali, insawsaw at ang betul ya danom. Bakit kaya ganun? Numaksil sa oran, sing aga makanuno, iray drainage system tayo siyudad na Dagupan. Tapos tilabat, manfa-function ni. So saray drainage system tayo siyudad na Dagupan, wala ni kas iso kakanaan na sararayan drainage system tayo at siyudad na Dagupan. Tani, maksilya terter na labat na oran na dulap tila. Nadulap tila at atang tanagagik. Kanyan, say manunan si magsakit kanunutan ko karuman, mabilay ni kasi so saray drainage system tayo siyudad na Dagupan. Tanong mabila-bilay. Irate drainage system tayo, arate waterways tayo. Angang ko,
ang gano 30 minutes ya terter na oran. Ang gano unuran na libog-libog ya kwanda. Unuran niya buyo-buyo ya kwanda mo at Pangasinan. No, walay dalanan na danom, yung taboy at ilog, angang ko magangganon unligsab itan. Unfortunately, sa agawa karomol nanti, danom yatampol. Ay, agi. Kapigan tayo kasi makaimwas. Yakwanda at untan niya kipapasan jat siyudad na Dagupan. Unter-ter labat sumaksil ya uran nadulap tila. How much more no sayat diri-diritsun ter-ter na uran agaunta na tatang tanagagik ayagi. So kulanda larara may flood mitigation projects. Tanin si katutan so samay ang putang natan. Ang putang natan ya diskusyonan at national government nagkalalola jaay at Manila jad House of Representatives ni mismon si Baguio City Mayor Benjamin Magalong kakaroon tula at kinan Presidente Bongbong Marcos kaya riton imbulgar so kangaranan nasaratay 15 ya manunan iran contractors ya involved at saratay flood mitigation projects nasay gobyerno dakdakal ya flood control projects at bansa tayo. Singasara may flood control projects ng bibitlaan. Nasari kakaiba tayo. Si kapaborito Dennis Mojares, kapaborito Errol Jurado sa may programa da atatang tanagagi. Karakal. Jad siyudad na Dagupan, wala mat so pasikmatan tayo. Yon tanmat karakal mat nasaray flood mitigation projects tidya. Walay po si abasa tayo man iraramay contractors. Yes karamat so involved at sari nandurman flood mitigation projects. Singasati construction na riverbank protection along Sinukalan River, Barangay Kalmay, Barangay Karaol, Dagupan City, Pangasinan. Construction na riverbank protection along Sinukalan River, Barangay Lasip Chico, Dagupan. Construction of riverbank protection along Sinukalan River, Barangay Bacayao Norte, Dagupan. Inernia tatang tanagagik, construction of riverbank, Barangay Lasip Grande, Dagupan City. Construction of riverbank protection, Pantal River, Dagupan City. Construction of riverbank protection along Barangay Kalmay. Construction of riverbank protection along Barangay Pugob Grande dan Barangay Lasip Grande. Although wala lararamay anong nang tayura, riverbank protection. Sige jay at Barangay Pantal, bali-bali. So samay ginawa dan riverbank protection ditan. Pile sheet at atang tanagagik impanak ya balakyang. So jad pakanang tayo matip-tibay. Matip-tibay. Ang tamad di madbasil, nakak nalilingo sing wala napapasikmatan ko di man, kalmay tan karaol. Wala mutla. Say tepat labat natan balat no atuop la. No simuldong la from end to end asumpal dala. Sikatutan so kumustaan tayo natan. No kasi ta sa ating intiron riverbank na say Barangay Pantal asumpala. Untan mat at Karaol tan Kalmay. Untan mat at Lasip Grande, Lasip Chico. Gawin ta natatong tanagagik. No kasi ta sumsumpal lararatan. Akapan kukuniktaan lararatan nan aabutan la from end to end. So
So si katutan nung tayo nata natatang tanagagi, tamara ka piraratan niya proyekto. Taakin kwa nyo. Siyempre no unlarag so ilog, atay danong kasi ana punto may abuban lugar. Tapyan dyan tan no limarag so ilog, at wala raratan niya diki atatan tanagagi, wala raratan niya riverbank protection. Agla unlo po at saray barbarangay. Agla unlo po at saray kabkaabungan. Ya si katutan sumakasagag na say pigay agaw. Ya pan dakat-dakat danom agagi gauntan. Sakitan niya bali-balin protection tayo. Kontra sa tay flood, sa tay baha. Delap at atong tanagagi. Nagkalalula. At unyaran panahon. Kaya sa kongkulanti, ang putang-putang, so sangsangan natin di man. El Kongreso at atong tanagagi, nagkalalot ibabagada. Yapigara at sarara yan, miyembro na House of Representatives, si Kara mismo. So, kontraktor. Yaatan at atong tanagagi, at balbalig ya kasalanan itan. Tano si ka at kontraktor, si kaso sa kaya congressman at sa kaya distrito at si kaso mismon kontraktor na sarara may proyekto. Balbalag ya kasalanan tan at atang tanagagi, conflict of interest itan. No agak nalilingo on pulagnitan at plunder agauntan. Say problema balat natan. Paano to kasin imbestigaan natin na sa Kongreso? So sarili da, sari ka pa, kaiba da, kakapara ng congressman. Paano da kasin imbestigahan? No si Vice President Sara, mainumay da sa mga isagap at atang tanagagik na reklamo. Natan, paano to sugawon ditan at House of Representatives natan? Si Mayor Magalong, bubuluntaryo tulay sarili to, laman to at atang tanagagi, kasi katula mismo. Danda na appointment, kasi kato mismo sa managawa, manuna at sa aming gawa niya investigasyon. Using his skills. Yan acquire to at atang tanagagi, panaral to at arum niya bansa, lulagya si katutulad serbisyo bilang miyembro ng Philippine National Police, aguntan. Saratan niya trainings to, skills to natan, gabay to ikana. Tapian makatulong adban sa tayong Pilipinas na paer irarati unta na klasin practice at atong tanagagik. Ya pakapipirdian na balag ya kwarta na sa bansa tayong Pilipinas. Gauntan. Pero ante ko andare congressman, wag na. I-submit mo lang yung mga papers mo. I-submit mo lang yung resulta ng mga investigations mo. Kami na ang bahala, kwanda. Nang Newton na yan to pero Billy bakit si Ken, Congressman Sandro Marcos, si House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, ante kwanto, why would a body investigate itself? Why would a body investigate itself? Kanya sa ikwanto ng presidential son and House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, gabay to, walit third party, yaman gawa mismo na sa investigasyon, at sararian ibabagan anomalya, at sa flood control projects at bansa tayong Pilipinas. Because Congress cannot investigate an issue linked to some of its members. Kwanto? Ay mauniya tawalay delikade sa tonto. May arum kasi ditan pigari miyembro na House of Representatives. Saksakay nila ba sunan salita? Sa speaker yan, ti kwanto ay. Untuli sulik na ibalik, kaya rin inasarin pakabatan pa imano malalapanin sa rin manangan tabay. Ang puta-putang Iran balita. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata.
San ang puta-putang iren impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan. Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito, Luboy, paborito, Lukaw, Paborito. Anjat Maluwag, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sulik na ay balay. Oras sila tatin talagagi katsayin ago na Biyernes alas 8:05 lang. Kalop kantabi ni siyempre. Dyan nga rin na si kapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service sa magterlingkor magterion kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Ayagin ni Antuy ay walay anak yun nababalang yung marikit. Walay nalmudan ken bangkay. Nasa kay marikit yang gapoy kawusto. Wala siyang saplot sa katawan. Natagpuang palutang-lutang sa bunuan tundaligan.
Hindi, siksikaso yung raratay anak yung at atong tanagagi ka. Monitor yuran na inay. Hello, good morning kay Nani Conching. Sabi niya, good morning Sir Joseph, watching your program. Untan mat siyempre kay Madam Emma Alipio. Say kwanto, good morning Sir Joseph, Sir RJ. Batiin ko pa sa kaya teacher na Basing Elementary School na happy birthday. Kwanto si Sir Reynald Rosario. Oy! Sir Reynald, happy birthday. Thanks po, kwantonan Madam Emma. Untan mat binabati rin ni Madam Emma si Nanay Bihing, Nanay Kunching, Sister Kagawad Esperanza, Sister Perla at lahat ng listeners ng Barangay Basing. Kumusta kilatan amin, ha? Kay Sir Regan ng Barangay Dulag. Good morning, sir. Ha? Ganon din kina Madam Mila Rosario na nakaantabay din lagi sa atin. Good morning din, Madam Mila. Ha? Diyan po sa may Barangay Dulag pa rin. Kay Sir Yung Regidor Masanto sa Kabuasan. Mga kapaborito, kwanto, luntan matad si kayo, Sir Yung. Ha? Ne, anong nang yulamay, abalitan nyo lamay kin. Sang kaunuran niya survey, walay pimawaya survey at atong tanagagig. Ni pakakad siuparay posible yaman talo na nagawan national election at presidential tan vice presidential sa no 2028. Arabi ni, pero pantutungtungan laya at atong tanagagig. Tanin natan nila ba't? Wala rin possible candidates agla makaroon sa kanunutan da. Manununot lara no anto no panon to'y gawon da. Yan na palagsabi may maksil ya kalaban da aguntan. Untan la so kanunutan da magunigon. Sulik na anda atatong tanagagik no akin akwanta. Lagi ta maksil ya talaga. Perceived to be nakalaban dad sa 2028 election. Taninatan nila ba't? Papawalay nga rantuot survey? Papawalay nga rantuot survey. Dad sa may samput, pre-election preferences for the 2028 vice presidential elections by area. Antayo no siya pa'y manunaan. Sayan pre-election preferences. Masakbay ni Kongko pero pantutungtungan laya tatong tanagagik. Una antayo at Vice President. Antayo na siya pa'y manunaan. Survey at tatong tanagagik. With 16.2%. With 16.2% say manunaan. Senador Bongo. 16.2%. Unko kumadwa, unuusil at kina Senador Bongo, si Senador Rafi Tulfo, 14.9%. Araraya, sumanlalaslasan. Yadwa. Aramay arom, watan mat considered iramay garanda. Singa si Senador Bam Aquino, 8.4%. Senador Robin Padilla, 7.7%. Senador Grace Poe, 6.8%. Senate President Chis Escudero, 5.9%. Senador Amy Marcos, 4.5%. Senador Risa Ontiveros, 4.3%. Senador Manny Pacquiao, talaga naman, 1.8%. Si Speaker Martin Romualdez, 1.4%. Dan si Senador Win Gatchalian, 0.4%. Sararaya, sungaran niya 5 litaw. No siya pa so preference. Labay, nasaray umbaloy, yon sublay, ya Vice Presidente na bansang Pilipinas. Diya kasit Presidente, siya pa kasi, so sa may labalabay, nasaray totoo, yon sublay,
manawir na say posisyon yirungan ya ibanan na Presidente BBM noon lagsablaya at poder no 2028. Siya pa kasi nang nanganti pa atatang tanagagik. Garnering about 31.4%. 31.4% atatang tanagagik ay balbalog. Yatuloy, 31.4% antayo no siya pa. Say paborito na say House of Representatives. Antayo, no siya pa may paborito maong na say House of Representatives. Paborito dayon maong. Vice President Sara Duterte. Nang nangyutan, ay agi, wala lang ulay matsimangot at saya. Aborito lang ulay sungot at saya. 31.4% Vice President Sara Duterte. Sayon ko kumadwad kinan Vice President Sara. Say kumpanya to, nan Vice President. Kumpanya to kang kuta maong lara, bali-bali ulupan da. Garnering about 13.3%. Si dating Vice President, now Mayor, Mayor Leni Robredo. Unku kumatlo ditan with 10.3%, Senador Raffy Tulfo. So ararayan talura, sumanunaan at science survey. Untu manumtumbok laditan, si Senador Bongo, Senador Amy Marcos, Senador Bam Aquino, Senador Grace Poe, pari-parihas singaran sa papaway, Senador Robin Padilla, Senador Risa Ontiveros, Senador Chis Escudero, Senador Manny Pacquiao, Senate President Chis Escudero, Senador Manny Pacquiao, wad tan matsungaran ng Speaker Martin Romualdez. Pero pigara kasi. So percentage yan ang natobalat ng House Speaker Martin Romualdez ay 0.7%. Jad Metro Manila alone, Metro Manila alone, manunaan si Vice President Sara Duterte. Jad Luzon, the rest of Luzon except Metro Manila, manunaan si Vice President Sara Duterte with 18%. Jad Visayas, manunaan lamot si Vice President Sara Duterte 31%. Nagkalalula jad Mindanao at ating tanagagik. Antayon o pigarin nala to, ya supportad Mindanao, 66% at ating tanagagik. Ganyan nila kamahal, ganyan nila kalab si Vice President Sara Duterte sa Mindanao, sa Visayas, sa Luzon, at saka sa Metro Manila. Kanyan agla pang kalawan, no akin gabagabay da, labalabay da, paborito da. At House of Representatives si Vice President Sara Duterte agauntan. Anto ay, di pinasikat yun maong. Hehehe. Bimaliktad at si kayo, pimawilad si kayo nata. At may tatawagan dan, itupak mo may bato, itupak mo may bula, at ay bula kasi may tawag to sa man bounce back ita naguntan. Tinupak yung bula si Vice President nata, nan bounce back at si kayo, gauntan. Harapin nyo yung mga akusasyon sa inyo ngayon dyan sa House of Representatives na may mga kasama kayong involved sa mga milyong, baka hindi lang milyon, Jobak, bilyon na mga flood control projects na ayon sa ating Pangulo is palpak. Ay, hindi pala palpak, na-overwhelm lang. Sorry, na-overwhelm, sabi ni PBBM.
Natan, wala mo't saren political issues at atang tanagagik, wala mo't sumisasawsaw yung artista. Kibabali mo't natan indeklaradalan persona non grata, di taan nadabaw at atang tanagagik. Antayo, kabat yun, no siya pa yung artista. May balog yasang iya. Wala may nabantayan ko da sitcom data itong tanagagig. Anti kwanto may kaparaton artista. Poknatters ka, kwanto? Antay poknatters. Bahala kila, no? Anto'y gabay yung ibagal sa te poknatters. Pero that's the word, poknatters. Poknat. Ayagi. Ne, indeklaradahan persona non grata. Demand at Davao City, si Vice Ganda, deklaradata sa may joke to. Ante atatang tanagagig. Well, we have the right to express ourselves. Wala may freedom of expression, freedom of speech, yakwan at tatang tanagagig. Pero araratan niya freedom, araratan niya kawayangan, walay anggaantutan, walay limitasyon tu at atong tanagagik. Tanusob-sobra matla, makadral matla at kaparam niya tuo, agaon tanatatong tanagagik, at aliwa matla, alimaong matla. Kanyan wala may tatawagan tayuran libel, gauntan libel, antonym oral defamation, araraya may limitasyon. Kasi sa kwan na lahi tayo, nagkalalo la dyan constitution tayo, while we have the right to exercise, to say anything we want, pero we may limitation po yan. Hindi lahat pwedeng bigkasin, hindi lahat pwedeng sabihin. Agauntan. At ayaw matayo artista ay, asob-sobraan to. Nalawa mat ngaruti kwa, ngiwat na, gauntan na tatang tantanagagik, agauntan, nita na sobran to, pati si Senador Rodante Marcolita, tinawag to lang walang hiya. Tinawag to lang walang hiya. Tasay kwanto, sa may joke to, wow, Senator Grace, tawang-tawa. Tignan mo nga picture ni Marcolita, tignan natin kung hindi ka matawa, kwanta. Ito ba ito natin ng Senador Marcolita ay? Siyempre sa ikwanto, pati ako'y kanyang dinawit. Nagpapatawa po siya. Nakita niya si dating Senador Grace po, natawa po. At siguro naging successful siya, napatawa niya ang senadora. Bigla niyang sinabi, tignan nyo, kung mukha ni Marcolita kung matatawa kayo, napakawalang hiya ng taong yun. Kwanto lalaingan ng Senador Marcolita. Ay, agi. Basta atan atatang tanagagi ka, freedom of expression is not absolute. Sa gabay ito ni baga, walay ang gaantutan. Manggawa kilalaingay ka maungan, maungni. Tulong kayod saray arum matutuo. Tanuon tulong kayod saray arum matutuo. Dakol so napalikat yo. Dakol so natulungan yo. Antayo atatong tanagagik. Walay project natan. Project natan na say JCs. Kwanto may kopyak jay. Singbatan ko si kayo atatong tanagagik. Ninaplag may lapis. Akapos lita na lapis magano. Ipoil ko dyan at then bagko. Walay project atatong tanagagik natan na say JCs JCs magano bitlang ko dyan. Nenya ay sukopya. Walay search for outstanding Filipino. Ay may tatawagan dan the Outstanding Filipino Awards 2025 or TUFIL Award, organized by JCI Senate Philippines and co-presented by Ropali Group of Companies. Antutan sa TUFIL Awards.
Antay ay Arian Awards atat TOEFL, amay TOYM, 10 Outstanding Youth, na say at Pilipinas at atin talagagik. These are recognitions iiter award at saray deserving totoo. Kapangiter na balibalin serbisyo at saray kaparadan totoo at atin talagagik. Ang gapoy monetary reward tuya. Only as may trophy aliwan basta-basta trophy. Purposely crafted iraratan niya trophy, walay meaning to iraratan. Natan, what is a TOEFL Awards? A TOEFL Awards sa tatang tanagagik is a prestigious recognition program. Nanlapulayan ng 1988 ni ginapuan proyekto at tatang tanagagik na sa JCI Senate Philippines. In partnership with Insular Life Assurance Company Limited, anto sugat na Science Award to institutionalize public recognition for Filipinos age 41 and above wala may tatawagan dan exemplary achievements. Yaaya have significantly contributed to their respective fields, public welfare, and national development. The TOEFL Awards highlight individuals who demonstrate excellence, integrity, and service, making them role models for future generations. Antak jadluyag tayo Pangasinan, wala ray unyaran totoo. And they deserve to be given this kind of recognition. Kanya no wala rin kabat yung inominate yung pa, tatang tanagagik. Di tad barbarangay, ang gano'n dyan barbarangay. Arami ang kakulag yung totoo yung kwantila. Ang gapoy bubunbunandan anto kaman yung posisyon at gobyerno o anto kaman at sosyudad. Pero meron silang gininto ang puso na tumutulong sa kanilang kapwa. Ang gano private individual na wala rin kabkabat yun untan. Yung walay tinutulungan daran totoo, walay rin projects daya makakatulong at sari totoo without any government aid. Inominate yung para agagi. They have to be recognized. Tayo tatan tanagagi. No na-recognize tiraraya, na-promote tiraraya yung gagawanda, aglapiga, wala rin unalig, makaibag ira at sa may gagawanda, makaibag ira at sa may award sinalada, at recognition sinalada, at gawanda man. Aglapiga. At undakal so sara may totoo, kaparatiran Pilipino, untulong nan untulong at saray kaparatiran totoo man. Nagkalalad saray, mairap bilay. May anggapuanda. Gaguntan. Natan. Antutan so, symbol, nasa may trophy. Antay may trophy na TOEFL, TOEFL trophy. Sa nandisenyutan mismo sa may national artist tayo. Ya si Napoleon Abueva. Ya sa kuya 1959 TOYM honoree. TOYM honoree. Si Katoso former dean na University of the Philippines College of Fine Arts. Yasayan 27-inch. Yaaya agagi aliwan basta kiw. Solid janara ya. Solid janara. It's a wood trophy. But it embodies symbols. It symbolizes many-sidedness of human endeavor, pinnacle of achievement, solidity of purpose, and strong foundation. Kanyan naray, sinusarda, tasay nara, anaw-awot, aguntan. Si katutay, anaw-awot, balibalin gawon niya, irungan niya kwanda. No, siya pare eligible na tanoy. Yan nayarin mga Science TOEFL Awards. Nyaray, idalat dat kud si kayo at tatang talagagik. You have to be a Filipino citizen. Natural born, naturalized, or dual. Dual citizenship.
natural born, naturalized, or dual citizenship. Nangyari na Amerikano-Pilipino, PhilAm. Tanirata tananggaging. At least 41 years old, must demonstrate good moral character and integrity, must have made a significant and lasting impact in their profession or community. Nathan, wala rin kategorya. In each category, mampili ra. At kada kategorya, walay awardee. Government sector, private sector, academic community, non-government organizations and civil society organizations, and including the past outstanding young men, honorees at ating tanagaging. Wala rin kabat yung tulungan tira. Ikintira, ipromote tira at ating tanagaging. All that we have to do is accomplish nomination forms, PSA birth certificate issued within the last 6 months, valid police and NBI clearances, with 5R size 2 copies na picture, 2-page executive summary, and portfolio or nomination book, maximum of 50 pages. All you have to do is to submit the hard copy at atong tanagagi ka JCI Senate Philippines office. Demand at the second floor, 14 Don A. Roses Avenue, Barangay Paligsahan, Quezon City. Soft copy awards at TOEFL.org. Nomination deadline is wala pa. I-anunsyo nila kung kailan ng deadline ng nomination. Kanya nawala rin kabat yun niya. Sinasad natan, walad kanunutan ko. Walay duwaran, walad kanunutan ko. Qualified. Qualified at saya. May sakay tutukuyin ko. May kanuno na walay 911 da. Ang ganatan under his private capacity gagawin to nita 911. Makakatulong. At saray man kakaukulan on re-responde. At saray ka man kakaukulan. Naglalaro sa kaaking kaisipan ngayon, pwede akong mag-nominate siguro. Now, to learn more about TOEFL, at ating tanagagi, dangalan tipayay, so palapag na sa may national president. National president na sa JCI Senate of the Philippines. Wadya at ating tanagagig dangalan tayo. Ay magano, taiking ko ne, ipait ko ni manayad si partner ko. Magano partner ata, ipait ko si ka. Umpawil tayo. Kaya rin nasarin, pakabatan pa yung mano, malalapanid saray, manangan tabay. Ang puta-putang Iran balita. Iyan naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran sunata. San ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito
Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber Salon for Men and Women. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy tini at atin talagagi kadlik na ay balay. Diyan nga rin na si kapaborito tayo RJ Jimenez always at your service. Nakakalop nakakantambay ni at sa inago na Biyernes say magterling or magterin kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Sir Charlie Rogers. Say kwanto good morning Sir Joseph. Batin ko pa'y hipag ko yaman birthday no Simba. Ya si Carol Lopez. Happy birthday. Oy, happy birthday po Madam Carol Lopez. At syempre, belated happy birthday kay Councilor Ariel de la Concha. Birthday to manaya Caro man. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Kay Sir Jerome, good morning likewise. At pilulugayan to kuno'y PTA, Sari PTA officers at Portik Integrated School at panangidaulo ng PTA President Joyce Ann Buok. Yan, magandang umaga po sa inyo. Wala inhabol to ng Sir Jerome. Say inducting guest, Municipal Councilor Marcos. Oy, Marcos Larry Mamaril. Jad Portik Integrated School kwanto. Ongoing si Rin
So induction daditan. Jadkalit Elementary School Asumpalara. Ani babasang ko raya kinay amay abila tayo ni man yanal ner ditan at anong nang dan na bangkay ay agi ditan at gilig na diet at atong tanagagik nang kuray reactions da jay si babagada jay 7 years old di ugaw yubi kumunta aliwan si kato ganda tani wala ko ni nababalang niya 7 years old di ugaw. At aglapiga kuanda andi mo tangang ko andi mo kasi si Kwanturay hindi po dalagita, bata po 7 years old, di rin po siya palutang-lutang. Nanto kasi agawad sayan ugaw, to kasi agawad sayan ugaw at atang tanagagik. Agi kanyan sisikaso yung rarate anak yo Anya manatatang tanagagi kay dangalanti pa so sa may paliwawa na say First Lady President. Sangka premieruan ya Lady President na JCI Senate Philippines. Si Madam Cecilia Lamadrid D. Si katunatan so presidente na sa JCI Senate Philippines. Wadya, so paliwawa to ni Pakrad Satay Tofil Award. To continue to amplify the stories that need to be heard. In today's fast-moving and often noisy world, filled with fleeting trends and temporary fame, the Tofil Awards reminds us of something truly valuable, the power of legacy. Tofil is not just an award, it is a call to remember, to celebrate, and to emulate the Philippine lives of Filipinos whose work, integrity, and service transcends recognition. This award was created in 1988 with one goal: to give tribute to the Filipino men and women aged 41 and above who have dedicated themselves to a lifetime of excellence and public service. 37 years later, the Tofil Awards remains a shining beacon of what it means to be an outstanding Filipino, not only in profession, but in principle, patriotism, and purpose. In this day and age, where information is instant and influence is measured in likes and views, we are in greater need of authentic role models. We are in need of individuals whose lives tell stories of struggle, perseverance, discipline, and service. That is why the Tofil Awards continues to be relevant, because it gives us real heroes. Today, in this venue, that gathers our people from different walks of life, students, professionals, entrepreneurs, public servants, and community leaders. We are reminded that greatness is not confined to one sector. It can be found in teachers who inspire generations, scientists who break new ground, doctors who fill with heart, artists who give voice to culture, and public officials who chose transparency over convenience. Recognizing greatness uplifts not only the honoring, but also the Filipino spirit. Each story told through Tofil becomes a mirror in which we can see our better selves, that we who are capable of making a difference.
I would like to invite each one of you here today to become part of this journey. Help us find these exceptional Filipinos, nominate, share their stories, support our cause, because when we honor greatness, we also nurture in others. Let us be clear. Conflict is not simply a trophy handed out on a stage. It is a movement, one that reclaims the values of honor, integrity, excellence, and public service. It is a platform to prove that in a world full of noise, character still matters. As National President of the JCI Senate Philippines, I gave my unwavering commitment to uphold the vision of this program, that every Filipino will come to know that in our country, goodness is recognized, service is rewarded, and role models are raised to inspire the rest. Thank you, Kadagupan, for welcoming us. Thank you for believing in the mission of Tokyo. And thank you to every Filipino who continues to believe that excellence, humility, and service remain the true marks of a great nation. Muli, maraming salamat. Mabuhay ang Tokyo. Mabuhay ang Senate Philippines. Si katutan na tatang tanagagig si Madam D, Cecilia D, si katuso National President na JCI Senate Philippines. Kanya nawala rin kabkabat yung atatang tanagagig, barbarangay yung at inominate yurang. And they deserve to be recognized for their efforts sa tatang tanagagig for their humanitarian work sa tatang tanagagig i-recomendatira. Walay sa kaya reaksyon at satay flood control. Sa kwanto nanyo membro na House of Representatives sinisisi ni 1st District Surigao del Sur Representative Romeo Momo Sr. ang malawakang pagbaha sa Metro Manila sa dami ng bumuhos na ulan mula July 19 hanggang 25. Kaya hindi ito kinaya ng kasalukuyang flood control systems. Kaya nga sinabi na ni PBBM, na-overwhelm nga sir, na-overwhelm. At isa sa mga tinuturong dahilan ng paulit-ulit daw na pagbaha sa Kamaynilaan at iba pang lalawigan ang problema sa ilang flood control projects. Kwanto dyan lagi nating sinisisi ang flood control. Di rin natin tinitignan kung gaano karami ang volume ng ulan. Balik natin yung tanong kay Congressman Romeo Momo Sr. Sir, nung naggumawa kayo ng flood control projects, kinonsider nyo ba yan? Yung volume ng ulan? Siyempre, consider mo yan para makita mo kung gaano ka-effective yung flood control mo. Aguntan. I think pinag-aralan yan. Kinonsider din yung volume ng uran, agauntan. Manggawari project, kagda i-consider sa volume na uran, numulmulagay. Di ang gapi kakanaan to, kanyan i-consider datan sirin. Numanggawa rate flood control project sa gauntan. Tapos ngayon, sasabihin mo, Congressman, hindi kinonsider yung volume ng uran. I don't think so, sir. You have to review the specifications prepared by the project engineers. Makapalok irarayan to.
O siya nga pala, nagsalita na si Juan, si Attorney Romulo Macalintal. Mangi plano to natan niya mangiken, mangisagap na petition, mangisagap na amayken. At Korte Suprema, nipakarat sa ati pinirmaan ay barangay tan SK election yagawan sa November 2, 2026. Halaga rin tayo natin, Antoy Kwan, na numan bilang at ni-submit tula, Korte Suprema, Antoy Kwan mo, ni baga na sa Korte Suprema, kasi ta payaganda, pulyananda, mansan siyala, natuor iman so postponement na eleksyon sa next year la sa pagkagawa o natuloy lad sayan taon. That is still a big question, At siya nga pala, mag-ingat po kayo dyan sa mga biyahero po natin, sa mga motorista po natin, mag-ingat po kayo dyan sa Bunuan Gazette, nagkalalo laditan at Silverios de Venecia, tani na plug makin. Nandyan po ngayon ang kwanta no watanira, nandyan po ngayon ang mga kinatawan ng Dagupan Electric Corporation at iba pang mga ahensya ng gobyerno po natin. Nagtutulong-tulong po sila para ayusin yung linya ng kuryente na sumabit matapos na bumagsak ang road directional signages dyan po sa may bandang Bunuan Gazette sa tapat po ng Silverios de Venecia. Ingat po tayo, Ingat po tayo sa biyahe. Kasi agawad saya, bumagsak po yung road directional signages po na nandyan at naapektuhan po yung linya ng kuryente kaya inaayos po nila ngayon dyan. Kaya sigurado, heavy ang traffic dyan. Sinasay agawa karuman dyan Ciudad Dagupan ng Timber Matsuran, heavy, heavy so traffic matagagig. Nandita na de Venecia, New de Venecia Highway, paunlad ka lang siya o tatang tanagagig, amay crossing ditan, ya paunlad maluwatan lukaw, ay traffic maditan. Tamanaya walay aputer yakyaw ditan, sikat yun nang gaway traffic maditan. Kaya agay lang may kasilto, may dagaman karo, manan to, sing walay dimmalan niya alimbosabo si Kwanda. Tulaye pa na untayon to, Kanya no manggawa tayo, manggawa tayo at atang tanagagi na sararamay flood control projects tayo, mitigation projects tira at atang tanagagi. I think we have to reconsider na itong climate change, na-adapt na natin yung mga flood control projects natin o ano mga proyekto ng gobyerno natin para sa climate change. Tanuande, nung magtayutan i-adapt at atong tanagagig, we will always be overwhelmed. We will always be overwhelmed. Iyababaga to. Na Presidente BBM. Kaya pag-aralan nyo maigi, mahiya naman kayo sa inyong mga kapwa Pilipino. No, di ba? Mismo si Presidente BBM sa ibagatan, mahiya naman kayo sa inyong mga kapwa Pilipino. Agontan, Tadumalaya ay, so dadalan na si Bilao at si Katayo at atong tanagagig singasara tayo bagyo. At sa may latest information niya nala tayo at sa may dalan na bagyon Emong. Emong. At luyag tayo Pangasinan. Yasay mostly affected ditan, the first district na Pangasinan. Niwalay nawa tayo report at atong tanagagig ya unong datos na Alaminos CDRRMO. Ito unabot at 31,658 families ang apektado, 13,253 ang nawalan ng kabahayan dahil either nasira or giniba ni Imong
at kung saan 1,541 ang tuluyang nawasak at 9,553 ang bahagyang nasira. So, ang kabuuang pinsala ng bagyong Imong sa Alaminos City na itala po sa 160 million pesos. Nang yuta na yakabalag ya desyang ya intilak ng Imong 160 million pesos atatang tanagagig. 160 million pesos. Oh, by the way, walay public announcement di Tanad Valley na Binmaley. The municipality of Binmaley through the office of the Sangguniang Bayan is calling all people's organizations, people's organizations, non-government organizations, and civil society organizations, man-apply kayo kuno na accreditation or for re-accreditation lalamat for representation at saray local special bodies. Wala ra kasi may local special bodies at saray kada LGU, yan nakaukulan sa participation na saray totoo. Sinasara tayo people's organizations, non-government organizations, and civil society organizations. Pianjaruntan, walay na pangikunuan. Nasa LGU, nasara may proyekto, yagawan at balay. Yan nakaukulan, naantaan na saray karaklan, nasaray nanduruman grupo, tapian nibus ngaw damat, noon tumatsulik na andad saratan niya proyekto. Tanunibus ngaw da sulik na anda, nayarin dengalan na sara may nasa LGU, at no makana o di no matunong may proyekto ituloy. No andimat, nakaukulan ribisaan. Gauntan, sikatutan so purpose to ya. So, tatangguyan dan amin. So, amin, people's organizations, non-government organizations, and civil society organizations. Sa August 20, lakitan at Binmaley Manpower and Training Center, Poblasyon, Binmaley, Pangasinan, para para sa inyong accreditation at re-accreditation. Attendance to the CSO conference is required before applying for accreditation in compliance with DILG Memorandum Circular Number 2025-060 to dated June 23, 2025. Okay? So, pakabat manlala po mismo the opisina ng Municipal Vice Mayor and Presiding Officer Edgar Mamenta. Anisay kwanto jay, all people's organizations, non-government organizations, and civil society organizations, and other similar aggregation are invited to apply for representation in the local special bodies. Attendance to the CSO conference on Wednesday, August 20, 2025 at 9 o'clock in the morning at the Binmaley Manpower and Training Center, Poblasyon, Binmaley, Pangasinan is required before applying for accreditation in compliance with the Department of Interior and Local Government Memorandum. For inquiries and other details, kindly look for CSO Desk Officer, Mrs. Alyssa Jean Soriano, or Municipal Planning and Development Officer, Mrs. May Anel Perez, at the Binmaley Presidential Municipal Hall, Poblasyon, Binmaley, Pangasinan, from 8 o'clock in the morning to 5 in the afternoon, Monday to Friday, or pwede kayong tumawag sa mobile number 0976-443-6888 o kaya sa landline number 075-649-6370. Yan. Magpa-accredit po kayo para makapag-participate po kayo. Pwede kayo makipag-participate sa mga local boards at malaman nyo kung ano yung mga proyekto ng LGU sa bayan ng Binmaley. Oh, by the way, may utos din ng DILG na mag-deploy ito sa mga barangay, iba't ibang barangay. May utos po ang DILG na mag-deploy po kayo ng inyong mga barangay tanod sa mga eskwelahan.
mag-deploy po kayo ng mga barangay tanod sa eskwelahan. This is after ng mga kaganapan, mga shooting incident, mga karahasan sa mga eskwelahan. Gaya ng isang 9-year-old boy na binugbog ng 5 high school students. Imagine that, sa may Iligan City, Lanao del Norte. Ako matos agagik, maong laba ta abangunla. Ay 9-year-old boy, ya binugbog na 5 high school students, abangunla agagik. Ay, agi. Kanyan kaukulan, sikiran barangay officials, mangi-deploy kayo na saray barangay tanods at saray eskwilaan, yawatan at sakupyo. Okay? Gangantan na DILG agtayo gangan sa Department of the Interior and Local Government sa mangigaganggan. Ay, maganggan ni oras ay. Ninyo tanay, alas 8:57 laman ay ay. Mampatanir tila laman. Antabayanan po ninyo, susunod kagad ang number 1 mga kapaborito, Magano pa ta pawilang kuya ay, taglapiga. Wala ni nabasa ti ay, ya ken mensahe manlalapod sa ray taylatan. Supporters at kintimat manangan tabay aguntan. Kay Brother Alvin Sandoval, good morning. Yon. Beno, because it's Friday today, manang tilalamat na agaw na Lunes. Mandudengalan, mababantayan tilalamat no agaw na Lunes. At sa kinin edition na likna ay bali, Dangaran na si kapaborito tayo RJ Jimenez always at your service. Akalo pa kantabay at sayin agaw na Biyernes. Sa magtarilingkor magtarin kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Akalo pa kantabay at imanad technical side ang gapi arom the only one. Engineer Nixon Dakal. Sige po mga kapaborito, dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay.